Pozdrav svetlosne duše i dobrodošli na naš kanal Freja Poseidon. Danas radimo jednu posebnu vrstu otvaranja, a to je jedno ljubavno otvaranje, da vidimo to kako vas vaši partneri doživljavaju. Znači, trenutno kogod da naiđe na ovaj video, kako da naiđete, znači kako vaši partneri imaju doživljaj o vama, mišljenje o vama, kakva je njihova energija vezano za osjećaj o vama. Tako da poruka može i ne mora da rezonira sa vama, znači mi samo kupimo ono što je kolektivno najjače. Tako da, ajde da vidimo šta vaša osoba, kako vas ona precipira, kakvu energiju, mišljenje, da kažem, ima o vama. Vi se upustite, mislite, fokusirajte se na vašeg partnera. Prvo po muško. Prvo po muško, karta ljubavi je izašla ovdje sa kartom, evo vidjet ćete sa kartom partnera, evo vidite u Lenormandu i idemo dalje. Dakle, neki muškarac je ovdje trenutno u snažnoj formi, zaljubljen u vas, ili osjećanje ljubavi je prisutno, ljubavi u vazduhu. Ajmo da vidimo šta se dešava, da se fokusiramo zaista na očitavanje karata i na ono kako vas vaš partner trenutno percipira, doživljava. Evo ovako, što se tiče vas, ja zaista vidim da je vaš muškarac trenutno u ljubavi, dakle da je prisutna ljubav, prisutna energija ljubavi u čovjeku koji je sa vama, bez obzira na dešavanja i bez obzira na promjene koje su prisutne u vašem odnosu, a promjena je puno. On i dalje drži tlo pod nogama i dalje se znači drži za vas i za vašu energiju i neke stvari jednostavno ne želi da menja. On vidi da su promjene, recimo muškarac u ovom slučaju, pošto imamo muškarca kao početnu ključnu figuru u Lenormand kartama, on jednostavno zna da su možda te neke promjene sada bitne i da su neke promjene sada tu neophodne po pitanju ljubavi, po pitanju vašeg odnosa, po pitanju vaše veze, da budem tako otvoren. Zna da su promjene zaista tu bitne, međutim, on na neki način ne želi da vam smeta, onako se polako, kao što vidite ovdje imamo kartu misli, polako se onako udaljava od vas i ulazi u svoj neki svijet, gdje misli, gdje jednostavno percipira šta može biti, kako može biti, šta bi trebalo da se uradi i gdje jednostavno ne ostavlja vam mogućnost otvorenog puta, gdje on jednostavno se zatvorio u tu neku ljušturu, jer se zatvorio u sebe i ne želi da vam pokaže njegove emocije. Nema mogućnosti da vam pokaže emocije, jer osjeća na neki način težinu, kao što vidite. Osjeća na neki način težinu, a težinu baš po pitanju njegove časti. Dakle, možda vi na neki način nesvjesno privlačite neke bivše u vaš život ili ti, kako god, možda se neka treća osoba meša u sve ovo, što nije isključeno, ali kao da mu je ovdje čast, to je ova zadnja karta, na neki način poljuljana, ili ti to neko muško samopouzdanje, pa se zbog toga, iako kažem, na samom početku imamo kartu ljubavi, snažnog muškarca, iako on zaista ka vama usmeren i ima tu jaku dozu ljubavi, kao da na neki način je možda sam sebi urušio to samopouzdanje, kao da na neki način ne vidi mogućnost izlaska iz tog nekog, kako bi to rekao, iz tog nekog vorteksa u kome se on lično nalazi, jer zna da promjena mora biti, zna da su promjene neophodne da bi svaka veza funkcionisala, međutim, morate vi kao pripadnice lepšeg pola imati tu dozu razumevanja, to bih ja rekao, morate vi biti ta spona koja povezuje njega sa njegovim unutrašnjim detetom. Morate vi u njemu probuditi tog uspavanog malog dečaka, dati mu tu dozu, te doze ljubavi koja mu je zaista neophodna da bi on na neki način
povratio to samopouzdanje i da bih opet počeo da voli i prihvata sebe i da ceni sebe onaka kakav zaista jeste. To bi bilo sa moje strane, što se tiče, imate i savete, imate i čitanja, šta god. To bi bilo to. Evo tu je Freja, sada će Freja da se uključi. Pazite, upravo si ti, ovaj muškarac zaista ima i ljubavi i osjećanja i emocije i ovdje čak izašla eto i kočije karta raka. Ja ovdje imam i 4 štapova. Ovo su meni odnosi, kao prvo ovdje ima više i mešanja sa strane i ima ovdje i trouglova, bar ja kupim. Ali ovdje imamo i odnos srodnih duša, znači visoko srodne duše, twin flame-ovi. Ovdje definitivno ova muška osoba hoće da ide, što ti kažeš, hoće da ide napred, vidi se da hoće da ide ka uspehu, da svesna neke stvari moraju da se menjaju, ali ovdje kao da ovoj osobi je potreban odmor. Da. Pardon. I ono što ja vidim jeste da će u nekom, da kažem, kao da on negdje traži neki izbor da napravi, da donese neku odluku i kao da ovdje postoji neka borba u mislima da li da se prate želja srca, osjećaja, emocija. Postoji povređenost ovdje emocionalna ovdje kod nekog, znači da li kod vas ili da li kod vašeg partnera ovdje neko misli da nema sreće, da se ne radi na dobar način, da ovo ne ide dobrim putem kojim bi ova možda osoba mislila ili želela ili htjela da ide. Prosto kao da ova osoba možda negdje osjeća da nema dovoljno tolerancije, kompromisa u ovom odnosu, da nema dovoljno saradnje, da tako kažem. I kao da će, negdje mu treba ono što si rekao, da energija da se malo povuče, vreme za sebe, kao da treba da napravi novu neku strategiju, kuda, šta, kako. Međutim, ova osoba zaista želi da ovaj odnos, da kažem, na neki način uspe, ali nekako je povređena. Nekako se vidi povređenost, emocionalna povređenost. Bar ja takve. Možda pripadnica energije ovdje kupim. Možda pripadnice ovog lepšeg pola ne umeju na pravi način da ili ne žele ili jednostavno ne umeju da pokažu ljubav. Kako bi to drugačije formulisao? Ili možda nisu 100% posvećene muškarcu ili partneru u ovom trenutku, a njemu je to zaista potrebno. Da, negdje osjeća kao da ne dobije dovoljno pažnje, da ne dobije dovoljno ljubavi. Trenutno baš nije, da kažemo, negdje srećan statusom trenutno u kakvoj ste, da kažem, situaciji. On želi da ovo uspe, zaista ima i ljubavi ka vama i želi da ovo uspe, želi na duge staze ovo da ide, ima želje, da kažem, za ovu vezu za vama, ali negdje se osjeća povređeno, da kažem, negdje ovo precipira da ne delujete... Možda je ovo i strah, da budemo iskreni, strah od budućnosti na neki način. Moguće i to. Ili prosto da jednostavno... Strah da vas ne izgubim, može biti i to. Može biti i to, da. Da mu nećete slomiti srce. Da, može i to biti, negdje da je uplašen za budućnost, kuda, šta, kako. Jer negdje, da kažem, trenutno, negdje postoji ta zabrinutost kuda, kako, šta dalje da se radi. Ali definitivno ovdje postoji energija uspeha, ali baš izražena muška energija i kod tebi. Da, izražena je jako muška energija. Hoćemo da izlačimo, ja ću izlačiti još jednu Love Angels Oracle card da vidimo šta će da izađe kao savjet, smjernica, prosto šta će da se otvori za ovo ljubavno otvaranje. Ovo su kratka, kao što vidite, očitavanja, da se trudimo zaista da vam prenesemo na najbolji mogući način informacije. Evo sad ovako, za vas, evo kao što vidite, osoba koja je uspavana, kao što vidite, osoba kojoj treba pažnje, osoba koja je u krugu i koja jednostavno želi sve, koja jednostavno želi mir, spokoj, blaženstvo. Ja bih rekao da je ovdje isto također i pripadnice lepšeg pola prolaze kroz neku fazu regeneracije i kroz neku fazu, da tako kažemo, unutrašnjeg sazrevanja, gdje jednostavno trebaju prihvatiti sve ono što im dolazi. Kao što vidite, ove ruke koje stoje ovdje, i sa gornje i sa donje strane,
po meni označavaju ruke univerzuma, kao što vidite u krugu, zaštitnom krugu svetlosti se osoba nalazi, što znači da je ta osoba i zaštićena na neki način, samo ona to ne želi da vidi. Zaštićena je od strane anđelskih bića i ja mislim da ova osoba, to je neko moje lično uverenje, prolazi kroz taj neki ciklus ili ti krug ili ti isceljenje njene vlastite duše. Dakle, možda se osoba, kao što smo vidjeli, muška energija je izražena, a žena je bukvalno ta koja se stiska za ovu ljubav, koja se povlači unutar sebe, kao što vidite prema slici, povlači se u sebe, ne želi da se da, možda se boji da će biti povređena, možda se boji da će biti ostavljena, možda na neki način ne želi da se upusti u sve ovo, jer smatra da možda nije pravo vreme. Ajde, to bi rekao kao što je kraj, ali budite sigurni da je univerzum tu za vas. I ja sam dobila kartu zahvalnosti. Znači, potrebno je da budete zahvalni za ljubav koju već imate prisutnu u vašem životu da biste privukli više ljubavi u vaš život. Dakle, može biti, još jednom napominjem da je ovdje problem kod žena ili pripadnica lepšeg pola, koje jednostavno možda nisu generalno zadovoljne tokom veze, jer se eventualno možda neka treća osoba meša u ovaj odnos i ne mora da znači da se direktno meša. Ali definitivno se meša da bi uticalo na odluku. Ali može biti da sa strane, ovdje mogu biti da se odmah razumemo i negativne energije drugih ljudi. Može biti svašta, da. Može biti svašta. Može biti neko iz porodice, može biti neko sa strane, može biti... Tako je. Ne mora da znači da je baš... Bivši partner, može biti bivši muž, može biti bilo šta, mislim. Uglavnom mi imamo energiju mešanja, isto također, što može biti uzrok da se ova žena polako zatvara u sebe. Međutim, ja se nadam da će sve ove blokade biti rešene u skorijem... Ali nekako je potreban odmor, ovdje se vidi da je potreban neki taj mir, odmor. Pa i što se tiče pripadnica lepšeg pola, kao što smo vidjeli, jer meni je donekle bilo nejasno ovo čitanje dok nismo izvukli ovu zadnju kartu gdje je izašla žena koja je u zlatnom krugu svetlosti, gdje jednostavno se vidi da i toj ženi zaista treba neka vrsta energetskog busta, prihvatanja ili ti isceljenja, gdje i ona prolazi kroz tu transformaciju njene vlastite osobnosti ili duše ili kako god to da nazovemo. To je to što smo imali za vas. Slobodno pišite u povratnima, u komentarima kako rezonujete sa čitanjem. Volimo da čitamo vaše povratne i da vam odgovaramo. Lajkujte ako vam se svidio video, subscribe-ujte se ako do sad niste. Na svakih 5000 nove subscribera radimo uživo otvaranje na vaše pitanje i također sad već smo nakupili 10.000, pripremamo neke poklončiće i darove, tako da budite prisutni, budite aktivni, komentarišite, delite. I zapratite još jedan YouTube kanal, molim vas, ime kanala je Astro Maki i to je to. To je to, mile naše božanske duše, mi vas ljubimo, volimo, grlimo i vidimo se u nekim sljedećim čitanjima. Pozdrav i uživajte!